सोनिग दुने चुनीमा अनिशा महाजनिया निम्ति तोनिगुलय समस्या छुन नुगु मखे थुंकला थोला वेकला मचाबले निसे खना वया चंगु वो शास्ति फया चंगु समस्या ख थयजुया वातावरण विज्ञान स्नातकोत्तर यानादिबले अनिशा बर्खाइल व्यवस्थापन यखे thesis यानादिला थय विषय त कया डोपर चेन्जमेकर च्यालेन्ज बतिन कया दिगु ख थय झोले शिरपालिसे निगुल खथे बना त्याका दिला नि चदया अनिशा ओगु धेवा सोनिगया लया समस्या जंकेगुले ज्यायागु कोचिदा अनली ज्यान्यता रिचार्ज इनार योजना सरगाई ल सिटी छोएको पलेसा रिचार्ज तु देखा जमिन तले छोएको थो योजना मु आजु ख सोनिगले तोनिगु लय मगा मचावो बर्खाबले सतके धमुनिगु समस्या मोया त थुकिया त बालागु लपुनालेको यानदि अनिशा वंगु डिसेम्बरिया दुने यललो हिते जिग रिचार्ज तु देखा दि थुंकला थौकरे पुनर्भरण ना ब्यातोगु थु प्रोजेक्ट या त वेखल व्यवसाय रुपे नेजकेगु तयारी याना चुना दिगु ख तर आकाछका कोरोना याना लकडाउन जुल डोपर च्यालेन्ज त्याकामी जुइथुंका अनिशा यता ग्लोबल पीस फाउन्डेसन पाखे युवा उद्यमी च्यालेन्ज 2020 स बोतिका त बनपूर्ण वला आ वेक थुकिया है छिन्यागु थासे लाना चंगुदु आ लकडाउन वो कोरोना कोचा थुंकाली नापाया जायले चोयले धसा ज्या न्याकेगु खन वेकल कनादे